namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, nam teta la paparlane leyi nga ta hi kha hi linka of course na manager Foroman. Yeah, of course, what I'm going to show very well. Lushinan a paparlane, of course, I ka interview like a Chavi CMC. So if you come some of the sections such as here. For 4,000. 4,000. 4,000. This is 4,000. This is 4,000. Ni kana ngizela akhangathi. Isosika la kumele ehamba. Achajela. Hey, kasi amosajela hasi. Oh, uthathele wa tata leyo. Yeah, la tata leyo tsala kwa ka mali ya ayivula ke 4,000. Eh. Mfano you got us to ship petrol. Got to take it. Yeah, I have quite why the land here. Since when you're Malay, yes, I'm in a cafe. Ya Foroman ngomaram ya leswi of course nga fika komisa swona paparlana ku va hambanise hi ku a charge mali ya le henhla but a nga swi kombisi ku hi yona paparlana leswi of course yi kombisa ku swona kwalaha so swi fika swi va complicated ku hi post leyi ya ka yona ya Foroman ku se ku ndleka hi ri manjeni na ku ya ku ndleka hi ri manjeni na however ka sunguti of course ra ti 40 ta February Foroman ivi a responda to the matter. I'm not sure why anga vitaniwangi leyi na yena hikuva swi ta swi balance kahle ene a ri kwale a redzi I don't know why but if ke vona Africa a tsala a post ka page leyi ra paparlana. So this page ri run hi Foroman leri ni swi vone from the start ku yena a rana Foroman. I was aware of it hi rona official page ya paparlana in some way so if ke vona Africa va ka screenshot swimbirhi and then Africa a tsala this post a hi voni ku ndleka yona ku busy blind guys ku busy blind. So by the way before ya kule ngopfu va hambanini paparlana Foroman ku ri when it's difficult va hambana I guess somewhere around 2024 antukurini mara va hambana swa kona reds mara of course if ke vona Foroman ya fika tsala kwala afika tsala ku hey n'wamarhamba a nga ni pfuni nchumu that amount hi leyi a nga yi dya within 5 months. So hi pfulile ku ndleka yena Master T as you can see kwalano hi fike hi pfulula the amount ledi nga 81,150 as you can see kwalano so sure it's around the period leyi va nga tirha yona a nga va tshike early February around 2024 and stuff like that koko a swi nga ri official but yena awe ku i nghene in office of course in July 2023 so kha tirha swin'we mara na remember yena ka tin'wana ta lives ta yena tshama kha loko eventually i ta tshika ku va manager paparlana leswi a hamba kombisa swona in overall hi ku ye wa tirha hi la ku focus ka swa yena in 2025 remember a hamba vula swona and stuff like that so yele as you can see amount swa ku yale yi nga kota ku va yi kha yi tirhi leyi a yi kha yi dya paparlana in overall swa a wu ndliwa mali yo tala mos because ni vona xin'wana screenshot a nga xi vekela leyi yin'wana mali a yi senderiwa Broadcastwell it's 100k swi vula swo tala koko ya okay mi nga zama ku mi analyze hi side rin'wana ra n'wina a na ku swi analyze swona but swa tikomba ku a ku ri khale kha ku ndliwa mali yo tala swinene a ku kha ku ndliwa mali yo tala swinene and stuff like that so leyi of course a kha sendela paparlana so swi fika swi questiona swo tala ku leswi paparlana a charge the 4,000 I va yi kha yi vula yini if proof yi kombisa ku like yi yi kumile ma 80 something thousand swi hetelela swi nga ha hlangana so vona va hambana early nga ku early somewhere early 2024 the main issue yi nga fika yi va kona i ku Foroman hambi va hambanini a hi support a nga deletangi the page kufana the previous periods yi nga fiki swona a nga deletangi page a nga ri tshe ra ha remain that's why loko ve khe hi cheka ti-photos ti-gig ti va ta ha updateiwa vhele ta tlhela update again about it ti va ta ha updateiwa but Foroman a nga ha ri manager ku hi leswi of course a nga kha kombisa swona and stuff like that hi ta vuya kambe vhele
And then continue and road. So of course a kombisa ku ya mali ya 80 of course i va a nga katsanga of course i va a nga katsangi leyi nga hakeriwa mavokweni or petrol, swakudya, yo hakela vacini, and ku nga hayariwangi movha or ku xava ti-parts for car service. The guy loko a vona khamera wa nyanyuka no rivela ku ri u huma kwini. A ndzi tshama ni blame management ya mina at work because ni hava yindlu kaya. A ni na tirhi na hola. Muholo wa wena ku ri u endla yini hi wona a swi lavi manager sweswo u dye mali ya wena the way u swi lavisaka swona. Na mina ni na manager at work, but mina I disagree to some extent ka this matter. Na foreman I disagree because papa rila na swi loko u munhu wa njhani. Mina to some extent like a ni pfumeli swilo hinkwaswo. I disagree. I think loko ku ri maybe a ku u tshama ku ri na broadcast wele a ku ta n'wi ndlhunyana swin'wana nyana munhu loko a ku ta tsandzeka ku tekiwa inani at least 50,000 yi akeriwa inani i 1 or 2 room. Kambe 2 room yele mani na yo se ya durha 2 room these days. Ya yi nga hela 1 room ku cheliwa everything ya hi nga vula tani ya 2 room na ya durha these days. Ivi endliwe swilo hinkwaswo swa tibatlara a yi ta endleriweni kaya hikuva ni yi hala na yindlu na swilo and stuff like that. A hi kaneti ku papa rona xa penga xi ta xa xi ku mina ni lavi yindlu, but I feel like to some extent swin'wana swilo loko a ko vulavuriwa as ximuti kwale a swi ta swi ndlhuwini and stuff like that. Hi ku vona ka mina mali leyi tele ngopfu because loko yi calculate in overall tanihi sweswi loko yi le ka 100 already ku akiwini leswi ko hi to swi yini already. But at the same time hi to swini ku na hi va rhanda va penga nkarhi wun'wana ka ku la mali na tsundzuka minkarhi yin'wana ku fa kombisa ku a nga lavini swi swi fa complicated at times. But mina na ha vula sweswo i nge swi ndluweni if a vo tikisa xandla a reds. Ya endla na ku hlakomisa ku do you remember loko hi ya ka Chavi CMC ro sungula ni te mina a ni manage personal life ya wena ni manage ti-gig na music as my job ku ri wa ti or endla yini I'm not them. If a ni ku pfunangi hi nchumu a ni ta va ni ku tshiki jele Salema Musi. Ma yi hleketa mhaka leyi ya le Salema leyi kha yi ku ni hume hi xi 1000 kasi vo yi humesa na foroma na ri behind swona. Ni fa kombisa ku ni dizana na maphorisa ni ri joni hi cash ya mina vona va ri kaya until ku hlangana okay sweswo accusation yi nga kokwalano mina a ni ngheni ngopfu. A ku ri hava na un'we wa ka n'wina a ri na mali yo ku humesa le Morocco. Mhaka Morocco yi hleketsana okay yi hleketsa hosi ngoma is the boss. Hayi a reds le Morocco police station Soweto niyo ya ni ya ku vulavulela na papa n'wana hi case ya ni diza u huma today n'wamarhama a nga ku pfunangi hi nchumu. I told you ku ri mina I'm busy man, that's why ni nga lavi swa vo manager swa ni disturb. Mina na wena a hi holovangi loko hi hambana or something else. Since ni nga ri na wena still ni ku nyike more than 10 gigs swi vula yini sweswo. Your Facebook page still na posta ti-gig swi vula yini sweswo. Famba kereke Good Friday a Moriya maybe u nga betera nyana loko u vuya hi leswo badala leswo of course a nga fika kombisa swona screenshot leswo of course already a hi swi kombisini. So difference ni nga fika ni va ni yi vona hi na ni foreman i ku tigigi leti a ha posta leswi swi nga endla mina nga swi twisi ku va hambani swi njhani loko swi le ku hlanganini. Ma vona mhaka leyi a swi nga ri ku hlangani ku va hambani swi njhani na papa Rilani. So still loko khe hi cheka la tani swona kha ni vula ku tigigi hinkwato i va ri ku posteni like i le ku posting ka swa papa Rilani like khale ku post ti-gig ta vona swi kona laha everything swi kona as you can see here. Ma swi komba a va nga ha ri ku tirhisaneni se swa ku swi a little bit complicated. So swi ta hi tekela ku va nga va hambanerini exact but ni nga vula ku period yaleyo hi vula kwalaha 5, 6, 7 months kwalaha somewhere around there va nga va hambani kona ku hi leswi ni swi vonisaka swona and stuff like that. Ma vona mhaka leyiwa ya hi leswi ni swi vonisaka swona. So swi komina a ku ri khalenyana mara foreman a va a ha posta ezimikeni siku la tigigi ta papa Rilani na la vhile of course loko ya kala endliwa obvious a va nga ha tirhisani swin'we sa ku ri khalenyana. Vona mhaka leyiwa ya hi leswo ya loko ku ri amukeza swi sa banda kumbe la mi tika subscribe. Hello, he mzala.
ni xapu languta ku na problem ka mutini sikuza hi teki tifoni leta ta mina hinkwato yi chaku ni nga ta ku foni hi tone ni foni ya but Michael i nga yi foyineli back ku na nkingha nyana mzala a ni nga tlela nkaya tolo kam a ni tlele ka xihlangi lexiya se ni hembini ku ni tlele ka wena wa ni te tifoni ta matimekini so hi le ku teni sweswiwa se yi ri hi la ku vutisa personal yi la ku ta na mina sweswiwa mzala so hi le ku teni na majamalu ma wena loko ni fika lane loko ni fika na nghena evhete ku hayi malume mo suka mi nga songangi na i tlhangahlanganisa mbedolo wa wena i ku mi pfuneni hi majamalume mi nga ta na vona va ta ve va songa no kombela i nga foni ka foni ya but Michael sharp ne mzala dabulu hi lavele ku teni